Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sembut Menteri Rangba Kejela uba siau balang dhar ringkat ke jingasan ranlang Menteri Ketelat Kakot Kakia uba wailan Miki Shela haka arpui terek unai wing arjar apsan kila lej banjurep ia ki projek baper ha sorjoai kaba peni ya ka jingkut jingmut jongka sorkar haka baidei bat ki jingtai bakongsan bat ka roi kapar ha baro kiliang kani ka jingle jurep kelas dang na ka jingpen tema ya ka lau musiang ka projek kabala sateng mentala bun snem bat kabala yad syad hapo ka jingkmi jongka sorkar MDA bat ia kabala mangpisa arpusan point riu kelur tingkah ubadhar bat uba shela kila jurep ru ya ka working women's hostel kabala mangpisa arpanyo kelur bat ka mini secretariat complex kaba kentup ya ka block west east bat north ka west block kadai kabala mang ha ka jinglot kabakot arpo kelur ha kani ka jingle jurep ka penpau ya ke jingkut jingmut jongka sorkar ban penmi biang ya ki projek ki bala sateng bat ban pentikna ban pendep ya ki ha kepor ka biang bat ban penbiang ya ki jingtai ki ban penmento ya ki nongsong sinong bat ki nongsong dukan ha sor joai Pak yang hidup darawan dulu ada. Mana topor lah. Sau kumenu penpau pikam pai bayung iwa dap de mesin sau kumen kam tamai kuble kondaktor teman ke krek unu suku tenat kuman well progress teman ke 78% plus ke progress fiscal progress te yo yo imun dat kena be wa mem artin wo uyu ka pendebel within this stipulated time maybe apo sistem devi te kom man kom building di yusu aspect plan man go man well equipped le yo nga ka DCM malu lokal melila hewan hitok yang musim projek man i sahun bin ni. Tapi kamak nur hipai ba yang iwara yo penem kam smart yuti dan kini orlong no kini next year kurawan. Tapi ko aran la li visit ni kita ga working women hostel kurang lebih sang sana arhanya kurtam otok yang kerja hills. Kita le dari digi yang mau melu melar stangi liau ni yuti dan next week stangi krela. Tapi lain wan kini district secretariat kan hudi ti blang bro ni. Tapi ni sa kumen orang kaman gili pandai deh. Ye ambat in term of fiscal progress ada mana 90 plus. Sa sekat tu ni girong atau ni penduk kondaktor kenang wa. Yo ni move ke scan face an ke blok block 2 block 3. Dan giling yung ipan pa sa kumen yung kondaktor kamtam officer go mayal yung ni. Cuman ni alam lang ni duk explain ni la kamtam gi. Oro gi team yung building department ko dapat lang wa ni wa kata gila. Yo su de corporate ki inline yung kondaktor di corporate inline yung ki deman le. Project deman menusuk berprogres kaduk kata-kata. Kini tak sah menu kana happy wah everything goes as per plan. Tama grievances so one rat di traders. Kamtam haji itu stall, sanitation. Tapi juga ong pihalar kata. Bau ni kita orang dapat miang dulu ni. Nebak project still under progress. Orang dah apa apa. Em gawan gejing temu expand new building. Pada apa ya? In pendep saya fast sudah kat kamu dah original DPR. If necessary we'll go ahead no problem with that.
Kamu cuk kamu TV gini Pak, yo bikin tiga jauh tuh yang discount. Ke i ke kamera yang i kamu TV kat video udah saat tenjo. Teman ada biu cenat iu han awar cek discount. Tau kan iu ye wala i ketika yang i ida percangi extend em go floor gua ada tin le ada percang cenat ada slab. Kenang yo dang ye cuk aku melihat kan iu wala. Tang Henry nyau tu bim to harga level ke yang i wo pelam ni Pak nyau tu ke to property yang discount. Henry i tan kam nga ke i ku beli yo chief minister yo deputy chief minister ro chim khai ke ni ke kam. Harga jing lam yang ki yo i ke sanction. Bat nyau ku menu yo ke kam tan man go pet ko ye pendep ha boy por. Te won ni won ho kam gi pa ba yang i nong song percangi kat wi wala kamu deputy chief minister. Ro kamu MLA yang kedua itu in depth building dia bilang Hanoi This Council ada menggunakan additional proposal this council examine ni non problem gitu ni ba iwoni menjujuk kamu ko hanya iu percang punya kamu ko tentu usuk og mentu se yes ni no ni ba ketika property kamu mawala untuk yang this council in depth sikat kamu ke original DPR yo Hanoi ciki tebo MG plus minus lapse seran dia tu yo wa ni sampai itu ya kat ni saya percang so pendep kan ni tak apa ke postal obviously kada wan tahu pendep cek ni kamu ke yang ke jantia diskusi kita wan ngama kata ko tikana ba wan datang wa datang ni pude bi percang kap si boy manufil te yuluti waro te to da man be positive thinking baik asure kita apa ke por yo kita le hai ton ngam bu wan rai ke sarkar sepeda ni te da so kredi kami ni district secretariat kredi gi blocks kredi gi civil subdivision kredi gi police station ni te da wa to kwa pa ba yo wan ke sarkar hajan yo ki to rap suku dulai wan hai tau dep kami sti yaw asing dep kami intention yung district secretary mu kwa wan ra orok department hajo hai tau dep kami sanksi ar tar kita to ke intention yung government Ada kajing pemenang yang betul chief minister yang berom yang ini hak last celebration yang kami jadi ko penmu jan warok ini hajuai jadi pemenang hai di bawah betul ada sanction ya ka ni ka nursing college hapo karilom janti ag yang ni hadin itu te dalai luti hejing open yo ye thau ni ba ka em kami kam susan akari thau te hadin ni te kajing ya paj ya yoi te wan no chkhmat ne liang yong ga chnong mukla wan ga chkhmat wo offer ye thau te kam man ga te te ka kadang ya ya chong in tak agreement ni ba sang thu pi ka chnong lem to e ko ye thau ka la em gi agreement ga tu ka ni te last week jan de yoi pi long ba ka social media account yong ngale te khud ya ki officer mo na ga health department wo ye chong lang rengkat gi he yong mukla te de poi ha ka ju ka yi semelu mala pun ba agreement te yo ya sign no agreement khnang yo pha no ich ministry ni men ta ka sanction te ni ba kam di yo pi mun nong kong ngas nyao mut hap e ku blei ya ka sarkar MDA la pai kema de gini ki san snim gu menchua nga jajan lajnya ke dikrim medical college tang ha kijing lam yong sa konrad sangma kam chief minister te de UP wa dok kat te da yo iya ka dang ni wadep da yo iya ka Shillong Medical College ko san pausit kelas teman gi udah tangga man ka te dem ya ka perno ya pi sangma mo kata ga ha USDM te ba tam jole ya ka Tura Medical College ka te da stangi wo recruit ya ki faculty ya ki wi itu kenang wa ka jing perchang yong itu boy ka ning wan yo stang no isaka Tura Medical College le ho de em hi ke jengmut ke yong ini benta yong mo ke jing trang jing angut tam i than gi nong mi khman po krilom jain tia te to wa khmat nga wim to dang ini henry po assembly la jo yo jo raise gi issue ye technical college po ka krilom jain tia tang henry he jo ipo la hab upai ya ka practical wa tang ini wadep le ye Shillong Medical College man go chu tom hai ni pa le ka do dunga gi doktor no po state ki yong i ki wi chimpi ni benta ka kam gi nong kai tang ni wadep le man chutom hai i kat le dang face problem bai hatura te siang thu i hadu jain tiam to usu hanrei kajing kate to kajing angnut kyong i ko khmat te boy cha khmat kam ya i por i le dang yai bo din hi ye kani ko kat wi wala boy yo ye wan ra ya medical college tang kam man kat te yoi to mem man but man chutom ba mem man man chutom hai dari di kelas dulu chong sa identify ya ne yang yong ka civil long ya ka thau te yang yong ke police le hadin ke tung klam ki ready ki yo boy police bo tengah ngai ke proses ta lai ko bom slam ni to yo ke police hey ju jing to man power mo ngadu ka di MCH hi Henry Kau health minister yong state hi ke te to concern yong ngai waro hi ki health institution bi ko state te kam sia ko kanai pi dang ni wade dang te recruit di le phau se mut ki doctor tang sia thoi kam man ka te dang bun ha ching kam te mem deu yang ni Henry the move yang ini bentar proposal wow recruit biasa cis pasan pamut ki factual dok hapo state bro
bi tengah ngaja ada kajing recruit ye kini cis pasan pau yuluti wa ki niki mut kini ki hospital di MCH dan ki civil dan PhD CHC ki mut yo biang dia ki doktor te to mo kajing dem menurut muswa bat kajing trang chief minister hi kamado ong wa to wa uyo at least le dem ye le yo ro ki area le tang at least ka tura wa Shillong wa ka Joy civil hospital ki to man ki hospital ki wa uye aging suma yang te kamu man kat te em ko proses ko da na kalian yong i tak sa thu pim to ko su ko yu le tum step Henry ko proses em go te yu lu ti man da poi te por siam su da boy da yo ye share lang ki ni ta ki te